Hello guys, muko aje kabisa fans, muko fiti kabisa. By the way, hakuna kitu yenye nataka kuongelea tu saa hii kabisa. Wacha niwaambie kitu, kama hakuna kitu yenye wezi ni kula kichwa. Kama hakuna kitu yenye wezi ni kula kichwa. Gusikia ukiniambia unipendi. Mimi hiyo kabisa iwezi ni kula kichwa. Unaniambia mimi unipendi. Mimi hata sitakangi kupendwa na kila mtu. Mi najua sababu nasema hivyo. Kuniambia mimi unipendi. Hiyo utaikuwa unajisumbua. Ujitaka tu unipende ama ujitaka uache. Lakini mimi najua. Sio lazima unipende. Kwa sababu gani? Kama Yesu mwenyewe hakupendwa na kila mtu, mimi ni nani ati nikasirika tunipende? Hata na nyama ni kitu yenye nakuliwa, haipendwangi na kila mtu. Sasa mimi kuja kuniambia ati unipende, atalafu nishinde nikiwa nimekasirika ati unipendi. Mimi hata nikwambie, sio lazima mimi unipende. Jipende wewe mwenyewe kwanza, alafu uniambie unanipenda. Lakini ukiniambia unipende, hata kama unipendi, hiyo tu unajisumbua bure. Wallahi unajisumbua bure. Yesu yeye mwenyewe hakupendwa na kila mtu. Yesu yeye mwenyewe hakupendwa na kila mtu. Alafu mimi tinikasirike, mimi ni nani nikasirika tunipendi? Haki wala utakuwa unajisumbua akili. Ni hiyo tu peke yake. Watu wenye walifanya subscribe, wakalike, wakacomment, wakashare kabisa, jambo la maana, na nijisema respect kabisa fans kabisa, na maomba tu muendelee kusupport. Thank you.